I'm the answer to your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Angikubingelele egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ufoleke nalithuba lekulalela iRhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhilwa DSCDD. Namhla tingamashumi ngolesine enyangeni yaFebruary 2026. Umfundisi Chris namhla usifundisa ngesihloko lesithi utalelwa ebuNkulunkulwini. Amen. 2 Corinthians 5:17. Ngakho-ke nangabe umuntu aKristu usidalwa lesisha, timfo letinzala setendlulile, konke sekwendiwe kwabakusha. Amen. Umfundisi uthi ngesikhathi utalwa kabusha, lokushiwo liBhayibheli ukuthi wabhajadiselwa Kristu. Anati yini ukuthi linyendi lefu labhajadiselwa kuKristu Jesu labhajadiselwa ekufeni kwakhe. Kuba seRoma 6:3. Kuba seGalatia 3:27 uthi ngobe nonke lenabhabhadiselwa kuKristu nembatha Kristu. Amen. Ngakho ngekutalwa kabusha watalwa uNkulunkulu kubo buNkulunkulu ngelivi ngamoya waNkulunkulu. Eqinisweni wemukelwa Kristu kungako iBhayibheli lithi nangabe umuntu aKristu usidalwa lesisha. 2 Corinthians 5:17. Usuke atalwe kabusha anempilo yaNkulunkulu kanye nemvelo yaNkulunkulu. Amen. Impilo yakho njengemuntu ayizange ihlanganiswe nekuphila lokuphakatha. Esikhundleni sayo kwafakwa kuphila lokuphakatha nguloko lokufundiswa liBhayibheli. Futhi nangabe ungakwadi lokho angeke uze uphile eqinisweni lempilo yoNkulunkulu. Ulwadi lwakho ngayo luvusa longakuphokotela. Ngiko ku1 John 5:13 moya ngeApostle Johane asitshela lokhu nginibhalele kona nine lenikholwa egameni lemvothana yaNkulunkulu kuze nathi ukuthi ninekuphila lokuphakathe. Amen. uNkulunkulu ufuna wathi ukuthi unekuphila kwakhe kuwe. Leyo mpilo ayihlalisani nekugula nesifo noma buthakathaka, iyakubhubhisa lokho. Le mpilo yeNkulunkulu lekuwe ayonakali, ayibhubhiseki futhi ivikeleke ekwehlulekeni nasekufeni. Kodwa nangabe ungayadi utawuphila njengemuntu phaca, uhlushwe ngiloko lokuhlupha labo labede Kristu. Ngakho kufanele ukonze ukuthi kusho ukuthini kutalwa kabusha. Kukuba nekuphila kwaKristu lokubhakuta kuwo, kukuphuthelwa noma kwendluliselwa kusuka kulokufakwa uye kulokungabhubhi, kusuka ekubeni umuntu uye kubo uNkulunkulu, akabonge uNkulunkulu. Amen. Kuchubeka nesifundvo sanamuhla ungafundza Johane 3:6, 1 John 5:11 kuya 12, nekuba seRoma 6:4. Amen. Kulesikhathi sanyalo ngidawucela sisho nangomthandazo udawusho-ke emva kwami uthi babelo thandzekako. Ngiyakubonga ngesembulo sekuphila lokuphakatha lenginako kuKristu Jesu. Ngihamba ngekwadi ukuthi nginempilo kanye nemvelo yaNkulunkulu emoyeni wami. Le mpilo ingenta ngibe ngcono kunekugula, tifo kanye nebumnyama. Ngiphila ngekuncoba ngaso sonke isikhathi. Ngikhombisa kuphila kwebuNkulunkulu kimi. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, imvothana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe.
Nekuphila lokuphakatha. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela Nyalo sewumfana kaNkulunkulu.